Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video, to jest u moj drugi vlog Kopenhagena. Danas idemo u prodavnicu Power. Tu možete kupiti bukvalno sve elektronsko, tako da sada trebamo da idemo na voz i jedno 15 minuta peške. Evo kao što vidite, stigli smo u voz, znači mi idemo na Glostrup, to jest 3 stanice i to će biti oko 9 minuta. Evo ljudi, stali smo na stanici Tastrup zato što i voz preskače Glostrup, što je jako loše i sada nažalost čekamo bus. Nakon par minuta konačno smo stigli u Power i sad ću vam pokazati šta sve ima. Kao što vidite, ovako izgleda Appleov kompjuter, znači ovdje imate tastaturu, miš, kompjuter i monitor. Kao što vidite, ovdje su ovi MacBookovi, znači ima ih prepuno. Ljudi moji, došao sam ovdje da gledam neke kompove i samo slušajte ASMR ove tastature. Znači, bukvalno predobro. Kao što vidite, evo su HyperX Quadcast mikrofoni koji su također jako dobri. Evo ljudi, i ova tastatura bukvalno ima zvuk kao na Ninjina. Ljudi moji, ne znam da li znate, ovo su oni mali monitori, znači ovdje je bukvalno jako dobro. Ima sve i svašta, znači ako živite u Danskoj, ako planirate da dolazite, obavezno posjetite ovu radnju jer stvarno možete kupiti dobre stvari za malu cenu. Ljudi moji, evo ga iPhone 16 Pro Max, a ovo je snimak iPhone 16 Pro Max. Ovdje možete pronaći neke kable ako vam trebaju u stvari adaptere, a ovdje možete pronaći ove, kako se pojačana itd. Ovdje stoje PlayStation 5 kontroleri koji su isto također jako dobri. Ovo je deo sa televizorima, znači pogledajte koliko ih ima. Ovdje su ovako neke stvari za kuhinju koji isto mogu poslužiti. Evo su bukvalno neke kuhinje. Ako želite možete kupiti celu kuhinju, ja mislim. Tako da, znači ljudi imaju, ovdje ima dosta stvari i sad ću snimati sve jednom jer me mrzi da tražim nešto i da vam onda snimim. I eto, znači ovdje su ovi usisivači, robot usisivači, ovo je stvarno dobro. Ovdje imate isto neke kable, ja bukvalno pola ovih stvari ne znam šta su, zato što ih nikad nisam vidio u životu. Evo su masažeri, znači ovo bih preporučio svim ljudima koji igraju preko 15 sati na kompu. Evo su ovi iPadovi sa tastaturama i ovdje stvarno nisam znao da postoji DaVinci Song 19. Također postoji ova Apple olovka, to je hemijska kako se već kaže, koju nikad nisam koristio. Ovo je deo sa svim Apple vačovima, znači možete vidjeti neke narukvice itd. Evo su tamo telefoni. Ok ljudi moji, evo izašao sam iz radnje, izvinjavam se ako nešto niste vidjeli, znači ima prepuno stvari, ako želite nešto idite na njihovom sajtu možete otići power.dk i to bi bilo to. Čujemo se u nekom sljedećem videu i vidimo se. Ćao!